Da li ste razmišljali kako bi vam izgledao život u buduće da sutra saznate da ste HIV pozitivni? Da li možete da zamislite na koliko bi zatvorenih vrata u svom budućem životu naišli? Jeste li od onih koji misle da nema šanse da se to njima dogodi? U narednim minutima ćemo o životu s HIV-om, nivo diskriminacije sa kojom se ljudi zaraženi HIV-om suočavaju je nemerljiv, kao i nivo predrasuda i zabluda o njihovom stanju. Da li ste znali da ti ljudi trpe diskriminaciju ne samo tokom života, nego i u smrti? O tome u Novom danu govori Bratislav Prokić, predsjednik Uprave Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje. Dobro jutro, hvala vam što ste u Novom danu. Dobro jutro. Dakle, naša producentkinja kad je razgovarala s vama, vi ste joj rekli da, to je tako. Dakle, ne samo tokom života, nego i kada pacijent zaražen HIV-om umre, on se suočava sa diskriminacijom, pre svega njegova porodica. O čemu tačno govorite kad to kažete? Radi se o tome da smo nedavno praktično saznali da postoji jedna praksa kada osoba sa HIV-om umre, ona se, prosto njeno telo se ne obrađuje na jedan uobičajen način i ne priprema se za sahranu, već se u toj crnoj vreći u kojoj je dopremljen iz bolnice tako i sahranjuje. Znači jednostavno se ne otvara, prosto kao da je ta osoba zaražena od neke kuge, bole. Mi smo bili šokirani, mislili smo da se radi o nekom izolovanom slučaju diskriminacije, ali smo... Samo da objasnim, dakle, svi oni koji su imali neki smrtni slučaj u porodici znaju da kada osoba premine u nekom trenutku, odete u kapelu pa odnesete stvari u koje će pokojnik biti obučen, stvari u kojima će biti sahranjen. Dakle, i onda ljudi kojima je to posao, za koji su plaćeni obuku pokojnika, vi dođete pogledate da li je sve tu u redu. Dakle, ljudi koji umru, a zaraženi su HIV-om, njihove porodice to ne mogu. Nastavite, samo sam htjela da objasnim o čemu se radi. Jeste. Lepo ste rekli i ne samo to, nego prosto se radi jedna vrsta diskriminacije, zato što nije stvar o zaraznim bolestima uopšte, zato što neki pravilnik tamo kaže da se tako treba da se sahranjuju osobe preminule od svih zaraznih bolesti. Znači, čak i od bolničkih infekcija, to bi trebalo tako da zna, ako bi se to doslovno primenjivalo, što je, mislim, potpuni nonsens da sada neko koji je umro od nekih bolničkih infekcija ili od upale pluća ili, ne znam, od sepse, bude na taj način sahranjen. Ali to tako stoji u tom pravilniku o načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlih lica i tu vidimo praktično da se radi o jednoj vrsti diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om i prema njihovim porodicama, zato što se oni tada suočavaju sa jednom još dodatnom stigmom i diskriminacijom. Kažu neki da im je to palo teže nego sama smrt bližnjih. Šta vam je tačno ispričala ta porodica koja je zapravo, odakle i kreće cijela ova priča? Pa ta porodica se vratila na infektivnu kliniku i pitala je o čemu se radi, zbog čega mi ovako ne možemo da to uradimo. I oni su rekli, a pa znate, to je jednostavno tako praksa koju niko nije mogao da promeni već od kako je HIV epidemija tu od 85. To se jednostavno tako radi, morate se pomiriti sa njim. Dolazili su nam i, kaže, porodice sa malom devojčicom koju nisu mogli da obuku, sa sve haljinicom. I kaže, znate, to jako boli, ali mi tu ništa nismo mogli da uradimo. I to je nešto sa čim mi nismo mogli da se pomirimo. I zato smo želeli da obavestimo javnost o tome i da pozovemo sve nadležne da se uključe, da se ova jedna praksa, da kažem primitivna jedna praksa, promeni, zato što to nije u skladu ni sa naučnim dostignućima, niti sa nekom praksom u svetu koja jednostavno kaže drugačije. Čak i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kažu da se to samo može raditi, samo treba raditi u slučaju kuge, bole, kolere. Dakle, vi ste rekli na početku i možda to sad da izgleda kao neki izdvojeni slučaj diskriminacije, međutim, tu se nekako otvorila Pandorina kutija. Ispostavlja se da ljudi generalno imaju problem kada im bližnji zaražen HIV-om. Mislim, znate kako, 3 godine... Kome ste se obratili? Kojim institucijama povodom ovog slučaja? Mi smo i tek juče pisali dopis Ministarstvu zdravlja, zato što Ministarstvo zdravlja donosi taj pravilnik i želeli smo da se tu malo specifikuje ta stvar. Jednostavno, ti pravilnici, zakoni često ne prate
tu dinamiku razvoja nauke i naučnih dostignuća i uopšte civilizacijskih normi. Ne mislimo da je tu neko, kako da kažem, bio zlonameran, ali generalno ceo taj naš sistem je malo, da kažem, spor i nemaran kada su u pitanju borba protiv HIV-a na svim poljima, znate, od prevencije. Jednostavno, neke stvari se jako sporo menjaju. Taj sistem, zato što, kako vam kažem, HIV infekcija nije nešto što je sada goruća tema. Ali vidimo da sve veći i veći broj osoba se otkriva, da imamo porast broja ljudi koji se otkrije svake godine i jednostavno granica se pomera više ka mladima. Hoću da kažem da ako nešto ne napravimo da se u tom nekom našem sistemu i zdravstvenom, pre svega zdravstvenom sistemu, nešto ne promeni, mi nećemo imati ljude koji se na vreme obraćaju lekarima, koji se leče, jer znate, to lečenje podrazumeva kontinuirano lečenje do kraja života. Dakle, mora da postoji jedna atmosfera, jedna prihvaćenosti uopšte u društvu kako bi se ljudi lečili. Znate, imamo nekih 1900 ljudi koji se leče, a preko 2500 ljudi koji su otkrili status. Šta je sa preko 600 ljudi? Gde su oni? Hoću da kažem da osobe koje se leče, oni ne mogu dalje da prenesu virus. I to je ono što je jako bitno i naši ljudi to ne znaju. Oni misle da je HIV i dalje neka jako zarazna bolest. Negde se čak ona ne svrstava u zarazne bolesti u nekim zemljama, nego u nezarazne, zato što to nije contagious diseases, hoću da kažem, nego se seksualno prenosi. Ona jeste transmitted diseases. Dakle, osobe koje žive sa HIV-om, ako se adekvatno leče, žive 50 plus godina, dakle mogu da dožive starost kao i sve ostale osobe i ne mogu dalje da prenesu virus čak ni seksualnim putem. Prošle godine smo imali dve divne bebe koje su se rodile, začete prirodnim putem. I to je negde tendencija u svetu. Jednostavno sada znamo i studije su to potvrdile. Jedna velika partner studija, preko 360 parova je pratila. Jedna osoba ima HIV i nedetektabilna je, a druga nema. Znači jedna je na terapiji i nije bilo ni jednog prenosa u 48.000 seksualnih odnosa. Bratislave, ali kako mi, dakle, sprečavanje diskriminacije među opštom populacijom prema osobama zaraženim HIV-om možemo da govorimo ukoliko među zdravstvenim radnicima i dalje, dakle, zdravstvenim radnicima koji o HIV-u uče, da li u srednjoj školi ili kasnije na fakultetu, i dalje vladaju brojne predrasude i oni su ti koji, dakle, ne mogu da generalizujem, ali evo podatka, dakle, strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, dakle, stoji da čak 41% zdravstvenih radnika u Republici Srbiji ima diskriminatoran stav prema osobama koje žive sa HIV-om. Pa tako je, to je. Kako vi da promenite mišljenje u nekoj opštoj populaciji ukoliko oni koji imaju stvarno sve informacije o tom virusu, dakle, imaju i dalje predrasude? Tako je. Mi kao udruženje možemo zaista samo da delujemo nakon što se neka diskriminacija desi. Međutim, edukacija, prevencija takvih slučajeva, to zaista moraju da rade službe koje su za to zadužene. Dakle, mora da se mnogo intenzivnije uključi Institut za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja. Dakle, toliko se toga u HIV-u menja iz godine u godinu, da zaista ono što su naši zdravstveni radnici učili pre 10 i 20 godina, to je toliko zastarelo, ali negde je taj stav i taj strah, kao i negde u prvim godinama kada je, znate, gledamo sad filmove o Freddiju Merkuriju, otprilike tako neka vlada percepcija o HIV-u, kao da se umeđu vremenu nisu pojavili najsavremeniji lekovi. Znate, danas kada imate jednu tabletu koju popijete i da ona zaista kontroliše virus toliko da imate 0 virusnih kopija, to je da taj test ne može da uopšte da detektuje virus u organizmu, onda zaista govorimo da samo stvar jedna, ne kažem, ignorantnosti prema celom problemu i jednog, da kažem, opšteg nemara, zato što moramo da prestanemo da simuliramo jednu brigu o ljudima koji žive sa HIV-om i zaista da prilagodimo sistem
ljudima koji žive sa HIV-om i onim mladima koji se još uvek nisu testirali, koji treba ovo da gledaju, znate, i da kažu da, ja želim da se testiram, ja znam da neću biti diskriminisan, nemam problema da odem kod lekara, znam da ću dobiti najbolju moguću negu i pomoć, znam da će tamo neke ljubazne osobe da me dočekaju. Dakle, mi moramo da kreiramo jedno društvo u kome će mladi želeti i bez straha se obratiti lekarima za pomoć i bez straha uraditi taj test za HIV, zato što procenjujemo da imamo između 500 i 1000 ljudi koji još uvek ne znaju svoj status i generišu i dalje tu HIV epidemiju. Posjetit ću samo da smo ovu priču počeli od toga da preminule osobe koje su zaražene HIV-om, a ne mora da znači da su preminule kao posljedica infekcije, nemaju u Srbiji ni pravo da na dostojanstven način budu sahranjeni, nego se sahranjuju u crnim vrećama, to jest ne dozvoljavaju porodicama da donesu garderobu i da ih obuku u kafe. Paradigma, da kažem. Hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala vama. Ostanite uz Novi dan, kratke reklame pa vesti.